third quarter half time kan nei zowa le le ta nu vut tong zo na chuan ni ron sat thale a pot te po eng le tawa nea opian loka oh wow and one free throw với hi Pega. Be nice. Ball movement ava thave. Hey za maya le lama. Zotlang lambang. Ball of Tinglea. Drew it for three, and hit another three. That's Andrew. Defense tight view na chungin na ron virlut leya pinay sa bok rebound. Peka mingan van lamun takem. Everywhere. Drew ha enga dingen pass la hot hands like ha an kaltir khu vut sela an nuam ti bela nia 3 points du kha alu lo chona khel pe lo mai thei opia chang lu tuka Zotlang tan bol lak tumin an zuang lu tan ni ma sela bol per chuaka electric vela bin an chang ta lau ani Yes, get him Morgan with head on. MI with a cool drive, crossover. MI cross. Zotlang lampang in bench walk. Dia, adike. Nak dia. Apa chip trap zone. Shot clock alatama 10. Zotlang layup is good, 2 points. Afan na zak Zoliana, Zotlang captain. Will shake and bake very more. Nema air ball. Lal nem le. Tục lâu nút tục. Oi, time out ngai tia. Let's start on run la point 26-28 and here time out. Third quarter kan khel me kani. For Omlo. Zotlang basket cut an mamo ani wal kuinan. Dei maya. Renga from tens all. Lu zogan ni mo renga mo kan tia. Block. Defenders an bahan chazak em.
rebound offensive Zotlang la chun zoma oh chang tu om lo chunga Zotlang che chawk mai electric ve lampang player chepo when got to hian tam zok in alanga ma shooting got in the ouch nema low fall blocking fall bound blocking fall in the sang bốc anh và hắn ngầm niệm ni em jab step pe ni Marcela aleng lo call orenga lot lu top boka e tilama ni le top nei amain lo lu ni kina replay kan en le donia tuna jun thei lo dat amai lewin ankle break 31-28 Meta sang a defend palian alaya adinga ni Marcela hu kum thomaya find a chance to D on that it ama halu thu tu kani Srilu tukin renga sang rebound na chua tin na moni ani tung han tikanin Zotlang an lead vele tungta third 1 third 2 in Zotlang an lead le ta in mai chok zak mai final ani hey electric veng le Zotlang pang kalkan MBO shot out second som pasari alom second cut alom a fall an lo chuk electric veng lamin Walter Third quarter an khel zawe 33-34 Zotlang in point khatin man shwaini fourth quarter ta point 33-34 drew on luta sang an pe mid range cha sang free sam takin ti boy tuam lawin still pass low pila sam ma in thok chawa jua kona bola la Valtea har salamat takin ke dona mi ti tang du lo dewa king kual vela ni point 37-34 ania passing trave opia bang talutok pega control lo maya tansam lawin
Drew tang lok Valtea bang obvious smooth touch vẫn nạt về ra chứ and one free throw thế duy đòn này point 37 tóc em foul lệ ta Zotlang nama atangin Valtea landing space pelawa foul ho chuaka free throw vai khat Valtea ni chon la ve kut thei tho maya ha alut kut Zotlang lampang lut thei lo fourth quarter tang sia pas wal chiang lut tok kha chu perang ve ball pas turunum lawa kana tura ala in sut nok mai Valtea Euro step in a boom zo lo ni defender there sang lo ti boy mana ni ma sela en tin na monian for the zone time out pega from Kola 42-37 fourth quarter foul 42-38 offensive rebound Zotlang nên là lệ chế phá cho nó khá là ban khá thể phê đều đô rình gần hùa Jua layup is good and out in thì đi cái điều Jua lùi chuan mò fence làm bằng coi hành là về lúc đây là no money Jua fence there point 44-38 nữa ngọc tiền free throw thể mét song sang Jua man hold to pin ball la pay dai lam khel power ron on mo ni odi durnia kal Jua hot ball de atim de chok phur chok nu mek mi cool is on fire what 4 points already another rebound Samsa step back Jay
song sang khan mai kha ape do na mo ka te tu na kana fi thawani ma sara ama khan la tlang da zo ka point 46-38 chak zok zok ken in BCA za ko BCA ma chon do na ni Tuesday thar khata ball rotation moi tu nó chẳng sẽ là với hinan với thùng na cái với lina đây ta lâu Drew kel chau chân mek ani kun top don to lam pangaron nung chân upa warm up kha aron mang lo mani o pastor zong meka Drew han pelet le ya 3 kha ashut duna ni ma se bang with Drew with Andrew with another 3 points. Air ball point foul to Zotlang meka 49-38 minute katalo ma Drew another rebound Drew double on the trip to in ka ring ani tuna hian Valtea tal boy trap ba Drew zonga sang pega pi thadu lawa ball per chuak easy layup Zotlang Alan dan chuan Drew zong mek pressure aron pet thu ta khan electric veng lam pangan tal buaya minute khat loma 49-40 ani Drew an chang vek to Drew ku ta ai hadani e game hi tuna tak hian Drew out with another assist bang it goes well MI fourth quarter ania 51-40 ania second soma patbaloma minute ni oma khanin MI cool Drew bounce ron chen Zotlang viawa 2 points zone ron luta rebound zong ron lala in 3 points salut boka apol den tuna hian mil an zong meka ni tin assist moi takin ron nei zui boka an point ni kang okani 42 atang khan khia in for thol 51-40 ani mek mak tea Zotlang lampang Drew bounce pressure aron pea peswal kha an thalo me thilom tur kha coach te khan 38 seconds 40 Fola hun tolo viewani chak lampang tan chuan oh sorry too far Valtea drive Valtea bảo rồi cái thầy lâu đâu á electric vang ball Drew an zong fall ro aron tia fall la sang som sang inbound 14 seconds sang berker Zodon second som patum 51
51, electric van, 43. Seconds. Block bok hiyo aban chen na am I cool in the house more oh fall anymore aju two shots second sari alom Zotlang tan chon tigrina awang tong second sari ania 51-43 51-44 7 points in lama money good lea 51-45 wele hook dona danin 46-51 local there back shot local there touch này Denta second sari sẵn sàng à té free throw thế lên ring này second nga lom 51-46 consider hiện trang ring cái gì à chút này thấy đâu nhỉ chúng tôi chắc này à electric van 51-46 sinan chakna 51-46 drew tal na le maya game top don lampanga pol te rong khai chuaka ron chan chawk tak me wani ma anan suai chawk zaka drew tel lo se chuan tu hian thleng lawang kan ti thei hialo me here's Drew. Here comes the Drew. The Drew game chakop maya. Hana duai lo le ni akum te han thiri la. Alo khel to dan te. Practice na tanzia te. Ma real mentality hi bon na ni. Now te ko hin enton se. Ma se fall hang ge vak lo se. Khan kan game an zo when ni dan zo be. Good. Bye everybody. Regular.